Okay, hi. So hari ni saya nak explain macam mana anda sebagai event organizer nak login, nak buat setting and also nak set up your event lah. So simply masukkan you punya email address dekat sini dan juga password and then log in to the dashboard. So bila dia tulis login successful, bermaksud you all dah successful lah login. And then pergi ke dashboard. Bila you all tekan dashboard, dia akan keluar semua details lah, dashboard, event, booth dan sebagainya. Tapi sebelum you all explore benda-benda tu, saya nak you all pergi dekat setting dahulu, pergi ke payment methods and also tekan add payment method. You all wajib letak debit credit card untuk authorize you all as legit event organizer. Saya faham kebanyakan business owner tak ada debit ataupun credit card, tapi untuk case ni, siapa-siapa sahaja person in charge, sama ada project director ataupun person yang handle for the event itself, wajib letakkan personal debit atau credit card. Okay, selepas itu masuk bank account, di mana bila you all fill semua details ni, amount yang di-collect oleh cari tapak akan di-disbursekan kepada account you. Tekan set as default and then save. You all juga boleh tambah dan juga delete any additional info yang mana sesuai dengan you all punya bank requirement. Contoh, kalau account you tak cukup, you boleh tambah lagi account untuk auto deduct dekat account yang lain. Contoh. Okay. Setelah selesai tekan setting dan juga payment methods, barulah you all boleh enjoy setup for the event. So ini adalah paparannya. Okay. Selesai section 1.